انا این سچکا تماشا کنید برادر. دوستداران مرسدس بنز سچکا هست اینجا. سروچنا مرسدس بنز سچکا 202 کوزوف коробкаи автомат D+ кати соли 2000. انا мотор бошад агар 2.0 тонировка бошад агар тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш 1 сола полни бардарои ман 1 соли ровна ҳайкада мегардед навгузаронда гирдиям. комплектатсияш бошад агар спорт ҳолаташ хушроак аст. камбуди бардарои ман надорад гӯям хато намекунем агар ягон майда камбуди надоштагӣ бошад агар. дискачо шавинед размери 15 дискои рамашкаи худаш аст. як таблисовка агар 210 зиндагар беҳад хушроак мешавад бардаро. нархи беҳад зурба, нархи бисёр хушрӯ розӣ кардем. ана 80079 монет охири нарх гуфтам. гуфтем не арзонтар монет хай 77000 нарозӣ кардем. боз бисёр не муомила дорад камтараги дигар. 77000 сомон нархи бисёр хуб аст. мотор 2.0 коробка автомат D+ ба. як тавис значок шабардарои ман тей дома мегӯям кудаку кандаги ҳастан навша гирифтаги да на ҳоли задам успед накардем гуфтан ёшам ҳаст карочи. хуб ҷош чӣ кор дорад ҳозир бинем кани. балонош нав, балонош дар ҳолати хуб, спорт гуфтем комплектатсия. ин ихтиҷоҷ хароштагӣ доштааст. нигоҳ кунед кузуфаш мошинча бардаро бад нест. бо парктроникчошам баса парктроник ҳам задаги ҳастам. салонро ҳозир мебинем. кани марҳамат ҳолати салон это газчошам даст. газчошам падарка апшикоша бинед чӣ кожни салон кожнош бисёр хушуд аст. комплектатсияи зур дидед бардаро ҳозир мебинем. ҳолати салона чорум намаш электро климат контрол обогрев сидени ҳам дорад. торпедош салоноша нигоҳ кунед бардаро. ҳозир калити заводид мекунем. потолокош алкантара бардаро. ана явош то приборша заводид кунем. ана бардаро шток приборша бинед ранга кардаган кайфсо задаган бисёр хушроак шудагааст. марҳамат кунед на рулаша бинед чӣ хушрӯ. рулошам дигар хелтар мешавад спортар. хулас нархи беҳтарин модаги ҳастем барои подписчикон. дастгирӣ фаромӯш накунед ва дӯстон равон кунед. боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. барои бардарои ман ба канал ҳатман обуна шавед то аз мошинаи навбатиамон бехабар намонед. айта дигар сабса федакша дорем мерседес сечкара бози ваян хушрӯ абзор мекунем меонем бардарои ман. интизор шавед. ташаккури зиёд барои дастгириятон. бай ана бозиятаи дигар мошинчаи хитои зоти Т700 95000 сомон. срочни растамошка дорад, утилизация дорад, 50% тонировка ҳам дорад, ҳуҷҷати салона ҳам дорад, синят паспорт кардагӣ дар транзит ҳам дорад. срочни 95000 сомон, боз камтар муомила дорад, бисёр дер солаш 2017, мотор 1.8 турбо. ҳаст хайр дорона сабса федак трёх компания идни мошин нав худом ба гаштагӣ нест умуман нав дар омадагӣ даст. хайр дору марҳамат кунед. нархи хуб аст. این ماشین ما 110,000 120,000 105,000 100,000 بالا میمونه. من اینا 95,000 سوم مونده ایستادم. خاطر راستماشکا اوتیلیزاسیا همه چیزاش باگاجش بردار الکترونی است. نگاه کنید باگاجش این خودش شده خیلی محکم میشه. همش خیلی نداره. بسیاریش پراستای میشه. انا خیلی نکنیم با محکم میشه بردارو. سالن حاضر میبینیم. اما سالنش نگاه کنید سالن جیگری. سالنش بسیار خوشگله. بالاش پانوراما. دیدید بالا سالنش خوش قیمت کنترل بعد پادنشکش هم است. چور دیسک بالومش نکنه پادنشکش است. هر دو طرف پادنشکش هم خوشبو کار میکنه. سیدینی لیفت سالنش هم دونی سالن جیگری است بونی. پرابگاش 130,000 کیلومتر گشتگی داشته. کوژنی رول مولتی رول باز چی داره؟ کوژنی رول مولتی رول مانیتور چوی خودش هست. این سلکتر چوش هست باردار و اینجا رنگ پیانین چه بارین زوچه Т700. این خواهد دارد باردار. مرحمت خیر دارو. سروچنی 95,000 سومون نرخی بسیار خوب است. چه خیلی است باردارو فکرتون نرسید. بعد دوستان را کنید با کانال 72 باید تجربه شده از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین خوش رو میتونید پیدا کنید. سچکا چند میگه کنید باز نوبتی سچکا است. سچکا خوش رو ابزار میکنید. انا ورسو چه بینید باردارو تایوتا ورسو سال 2009 دستین باردارو 2006 2007 نه 2009 سال موتور 1.8 بنزین یوروپا ماشین باردارو تنیروفکا جاتاش دو ماه سه ماه دیگر 95,000 سوم خواهیم مونده ایستاده خودشون باردار قیمت ها گفتن قیمت ایستاده دست ماشین بابتش خوشرونه که کم بودی عموما ندارد واگن یک دست گشتگی بس نگاه کنید باردار امیواتر فاروش توزا خوشرو چور کاپاکتی بالونش هم برخورد خوب کدوفش نگاه کنید انی کدوفش است Toyota Corolla Verso میشه باردارو. این یک جاش بارداره اینا خارجی باید پچخش دیگه سانپار دیگه میشه. این اینجاش میگن که از واگن اومدن به خیلی بود. این توی واگن باشه دیگه اصلا تو خود اروپا دیگه است همه خیلی گرفتگی ما بود گفتم.
دیگه اگون چیکار نباید پذیرفته کردم اونجاش بردارو خشور کرده کراسه کنه نگرد زور میشه سه قطوره سه قطور سیدنیوش هم هست سلاموش توزاک هست چورون الکترا انا اینجاش نگید کوژنی کردگن اکثریت بردارو اکثریت یعنی همه ورسا بردار اینجاشون میراد اینجاشون بزی بس برای همش اینجا علیش میکنن لیکن کوژه کردگی رومبیکچه خشوراک شده است коробка механика гази еврочор 280,000 км пробегати кожний руль мультируль монитор видеорегистратор ham доштаст ҳолати салончош тоза хушрок аст старт-стоп дорад обогрев сидений дорад подстаканникчошро нигоҳ кунед мошинча бардарои ман чотка аст мошинча бардарои ман бад нест чӣ хел аст бардаро марҳамат фикратон ҳатман насед бародарои ман лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай теҷа бошед аз канали мо боз мошина арзон дастрас мошини хушрӯ метавонед пайдо кунед срочни бай аст нигоҳ кунед бардаро як тане дута дорем электромобил аён с 129,000 сомонӣ кадомша ки хоҳед агар мегиред бардаро якта сети сафед якта дигар на сеташ нехед нигоҳ кунед чӣ хушрак пробегошон 1100 км будааст запас ход 480 км солаш бошад 2024 моҳи 12 25 аст марҳамат нав даромадагӣ аст растамошка утилизатсия дорад тамом диска балонош нав кудусошон тоза хушрак аст нархи арзон аст ки бардаро 129,000 сомон чӣ бошам срочни мефурӯхтем дута электромобило ҳар душам аз як акаи мо барои мефурӯхтем ки ҳар душа сиёмка кунем خیلی است بردارو کدامش مخصوص شد به شما سفیدش یعنی که این سیتش بردارو فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجی باشید از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین خوشرو میتونید پیدا کنید با کانال هفته دبی باشید بای او بای انا خوندای سانتا فی تماشا کنید بردارو خوندای سانتا فی سال 2024 است چشمکش ببینید فاروش نگاه کنید بردارو رنگ تتریس برای فاروش دیزاینش سه قطوره است سال 2024 16000 کیلومتر بوده شد پرابکتی автосалон دست بردارو کره ماشین دو کلیته است بردارو حجتاش باشد حجتاش هم سالن است خیلی دیگر است بردارو موتور دوونیمه اکونومیشنی کم راسخود سه قطوره سفید تریو کمپانی نواراتوش رو میبینید دیسکش نگاه کنید دیزاینش خیلی است ماشین چه زور است که نه اخیرش نگاه کنید خوندای سانتا فی بردارو از سالن تماشا کنید کنی سالنش خیلی است بردارو салоношо нигоҳ кунед шумо не салонаш аст кушодиша нигоҳ кунед хушрӯбиша нигоҳ кунед сеюм қатора бинед ина инҷо спокойно чор кас баъзу хато накунад мешинад барои се кас аст ҷо не ки чор кас спокойно мешинад ҷоҳои зарядмонда ки телефоншам аст бардарон инҷо шторкаҷош аст шторкоша нигоҳ кунед шторкош аст задни обогревошам аст се положени бо подстаканничош басанд инҷо дидед бардарон марҳамат бесключевой доступ сиденье лифт кожный руль мультируль дута беспроводной зарядка ҳам обогрев сидения ҳам вентиляция сидения дорад салона нигоҳ кунед чӣ хушрок аст даже нигоҳ кунед сиденьёш хеле мехел рисункаи чӣ будаст фароша мехел ку немехел рисунка рулчоша нигоҳ кунед чӣ хушрок аст рулош ябурай кунем шо селектораш бад не дар инҷост бардаро селектораш дар инҷо кани рафтем штокош лед чанд намуд бо режим дорадем машина режимаш разҷошалиш мекунем спорт онем агар бо дигар хел бояд шавад спорт нормал эко се режим 4 режим ваҷдия надоштааст бардаро дидед харидорҳо марҳамат кунед мошин чаи нав боз моҳика ба як ду сете дигар мошин дорем аз моҳика мекунам баъд сиёмка мекунем инҷошон интизор шед ҳам бошад Hyundai Santa Fe سال 2024 динамик бошад фикрам фишалкош аст инҷо салонош подсветка дошта зангина скромный незаметный подсветка хушрӯ дорад ҳамагиш подсветка будаст нав ак надодам подсветкашон старт стоп шуда мекунед чихе старт стопаш ҷош хушрӯ
нархи хушрӯ монда, нархи беҳад арзон бардаро. нархи нигоҳ кунед чанд 333,000 сомон нарх фирестодам бардаро. бисёр нархи хуб аст, боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардаро. марҳамат кунед хайрдаро. сорочни бай аст ба шумо махлуш шуд ё не? Hyundai Santa Fe соли 2020. ана ин Volkswagen че бинед бардаро, чӣ хушрак аст. Volkswagen Golf дастин, Golf каравонаш ман якум бурда ҳисобам ки. Хулас соли 2018 мотор бошад, агар 1.8 турбо. Тонировка ҳуҷҷатош то моҳи апрел. ҳолаташ беҳад хушрак. нарх срочна 119,000 сомон бардарои ман. бисёр не боз камтар муомила дорад. сеташ бисёр сети хушрӯ. номерошам подарка 0003 бардаро. Американка. комплектатсияшам бисёр хушрак аст. диска чоша бинед, диска балоношунам, худофош тоза, мошин ҳолати беҳтарин бар. хайрдоро марҳамат кунед. хушрошам бинед, чӣ хушрак аст. Volkswagen Golf соли 2018 нав будаст ки салон ҳозир мебинем. мана ин ҳолати салон, кожни салон, салонош бисёр хушрӯ. нигоҳ кунед салонош бардаро. задни рефлекторам доштааст, бесключовой доступ, датчик слипер зонам доштааст. ана сидениш полулифт аст. ана ин винкодаш аз 2017 моҳи 10 бардаро. винкода ҳатман занед бинед. хайрдоро марҳамат. мошинчаи хуб аст. Golf ана пробегаш 139,000 километр будаст. мил не километр. торпедош хушрак, баъд болош полни панорама будаст. панорамаша нигоҳ кунед бардаро. полни панорама аст мошинча. старт стоп, обогрев сидений, кондитсионерошам аст. ҳамаш қоидави кор мекунад. мониторчошам хушрак. марҳамат. хайрдоро аст. хайрдоро срочни мошинча махлуд шуд. 119,000 сомон боз муомила дорад, бисёр не камтарак. чӣ хел аст бардаро? фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷа бошед. аз канали мо боз мошини арзон дастрас, мошини хушрӯ метавонед пайдо кунед. срочни бай аст просто мошинча бардаро. нигоҳ кунед бардаро. қаду қоматчаш чӣ хел хушрӯ, номерошам бинед, худаш ба чӣ хел зебидаги. боз ана хел мошина метавонед аз канали дӯст доштатон, аз канали Автодубай таҷа пайдо кунед. Lexus че тамошо кунед, номерчоша бинед бардаро. нархаш мо тамошо кунед. Lexus RX 350 соли 2014 срочни барои подписчикои Автодубай таҷа 180,000 сомон без савдо. тонировка ҳуҷҷатош бошад, агар солона камбудӣ надорад бардаро, срочни пул лозим даст. медонед ки мо худамон савдо карда, арзон карда барои шумо ин хел нарх ба розӣ карда, не ки илтимос барои арзон шуданаш дигар занг назанед. 4 номерчош хушрӯ, номерошам фурестадам ки метед. ана ҳузуфош тоза, пробег 125,000, тонировка 50%, диска балоношам пешаш бефикрам кам мазаш нест, ахи бош не ки дар ҳолати хуб мешад. нигоҳ кунед бардаро. 4 ведяс, 2 ведяс ҳозир мебинем. мошинча нархи зор аст ки 2014 180,000 нархи беҳтарин аст бардаро. ин ҳолати салон, салончош хушрӯ, салонош тозак аст, рестайлинг аст мошин. сидения лифт, памят сидения, рулчоша нигоҳ кунед, ба кабинкош ҷамъ мешавад, датчик слипер зонам дорад. ана ин винкод бардаро. занед бинед ҳатман. винкодаш акани чӣ гап аст дар винкод. хуб мебинем бокани чӣ дорад. 4 ведеб даст, обогрев сидения, вентиляция сидения, монитор, старт стоп. ана ҳозир калидча мебиёрам. люкчошам аст, люкоша бинед. салонош тозак аст. пробегаш ҳозир мебинем. заводид мекунем канемо чипаша биёрам. ана ин якта калид, боз якта дига калид доштад бардаро. мебинем мошин дута калид кати омадагааст аз Америка. мошин бардаро вагони будаст. 125,000 гуфтем, пробегаша ашибка умуман надорад. мошина касе гирад, агар бардаро боварӣ дорам ки ҳатман бурд мекунад. нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. сиёк аст. винкода ҳатман занед бинед, задагишам ба хайр аст мегӯям. аз хайрдоро. ана хел нархонаво барои подписчикои Автодубай шумо дароед ҳатман обуна шавед, то аз видеои навбатиён бехабар намонед. бай аст мошинчохи. айша бинед бардаро. сечкачам нархи беҳад арзон монда, сабсафеда